Ya mai lo ya mai se ning sinai re ya recycle pam milo now sinau mangali pam dak le ping jili da akha hangai yang GUE culture ne hi good morning hello how are you dang hana yang itum educated side the gentleman sut sang laga ga zata dam le itum lai da hangi ji ne ya mai lo da mi sang phanga dam le ya mai se da hangi ji je that's my culture aji shi miai dak le ili miai dak le theme gala culture festival da first time it church li da da khika phokhi aji kum aju li the yang ring phala ge pastor athang hangai asung reverend ne thal asung hoi da song hodle in le mayau ga da what lag sang sarang room sai itum thing roge pastor khanoi thot kharabing na la ichum mi bangla manglarin phasarin khani ni kapeu yang laga pha khamai ji la khuira da khle hi pha da le pha ka janghat da le ji shan phaning khu ya ji he hingran maman da le lakha iwi culture la phaning khu ing sa ge kala pastor ka sa da pastor ka mang na khuira la khangjai khuira ra or ka ji da khuira ra ka ji la sakpa ba me tikan board ping hi la church le pangshap le la khaya khne ina hangjing ya aja ko mi si langfel li bible study khu ka dam le oja khai bam na sang sai chili thum group ka sa dam le hangai ring phala ge church platform li wat ka sa he accept ka sa matai me da samphang ro ge weaknesses itum support saming ro da phapta ming ro ge ka church la politics ko panglak ka ji thada thai khiwang khla chilaga church we alum hili saikor shok tak le hi itum wisina long le lakhyang adam tran le women society li wat sabing hina khangam mayawa ha sina long le sadak le bingjina khnem mai da ga thada thai khaina paning laga chimwi la ke church wa humble samai kap ka cha pam sa gi ji khi ka masangai mek mas ina masa khangai ot masa khran ot la sa gi ji church apam nei da paninge ka aji wei chung ulta thada opposite thada ichum long naw bing hina rut chat ta le ko sinaw jili bi da le arya rai sai da tu khuyai da le ki cha tam tran li long naw bing na rut laga chat ta le ya church ke li le da le kla ki ji ya jin tai la khaina chili challenge sangai sinaw long na kisa da o katam naw long na kisa o long naw bing jin na kisa ga cha tam tran jili iwu yur chat li rut chat tak le iwu yur chat thiai ko khanang da le ko hida da le ko ga cha dam li yong tarai chat tak le dam li isi church we na khrani I ji we na khrani ji pa ji pak ma sa thada long na we bing jin na chat ka sa je aji challenges la kai na leng sa khiwang kle ji laga church ka ji hi ba within the four corners li ku khai thada le de le ji ma thang sa ngai mne chekon we church le de chekon ai ma tang bai mne ji ne le ha ji iwi pot manga ji ta mai da wa se aji cultural lu khika tak le hina tang khulli jat tak le sai ko ro khup fu yang wa re I thum yang wang rum se church na hida da ho kham bi hearing phai e ka chong kan la matui bai re matui ngai re ki wang khle ji laga I li pak ka haya iwi amachut khalaya I tang khul nei na ga nei da thai kham sat ji iwi mission ne aji nang wai ra da khle ki shan he iwa itum sinau bing hi ba iwi mission he inner iwi kharjan hi rak laga phung zat tak le ne inang wai da khle sari he kharjan hi li hi rak ngarum khai ne aji queerly bam da khle bing na ichumwe raivat ngaiser laga leidale ya kale ichumwe khanu khili mai artificial ne ka symbol of ichumwe amchut ne je ichumwe langkhok puila pai ichumwe feathers aha he ichumwe bang amchut akababa mai kale ichumna kashan jon ngai da kale hi ba hangjinge women are the custodian of our culture da hangde khaba psychorally inang vai dak le kishan hi khara thot tuili khiyang adam li mabung ga pha sinaw ka pai khai akhanang vai kalak khar naw ka khai me nawa khana chon khak ka thadang vai lag le sai arai chum na kishan nai na hopok laga thangang kishan hoi thangang ga chon hoi chira da sa da ichum arui hiling vai dak le sai ko ri hi iwi khar jan da wa khanai thot kya khana thai de le ichum khar naw bing kya khana thai de le ina sang dak le sai ko ri hi wa khar jan ne Then I'm carry iwi kharjanji I mavaizat laga rakshan khai ne I thumu hile luingam la kashan rose kashan da chung ka leida ka lehi
타다 로스 그 산니지 릉음라 그 산니지 뭐지 뭐네 이투마 커잔지 럭아이들레 지리 럭상아이들레 이투무이 큐방아이나 그 홍장 큐방아이나 그 직장장 그래지리 큐 아포라다 클레기지 significance 레 서기지네 히 아부부 위가 클랏 말레라 머럭 속 파이메네 자이나 아지 이나 상다 클레 차해 nasi na hile hai gai dak lei cha ba hi kong sang itum na thai dak lei ku chung nei kong sang sa la in nga vai dak lei ba hi li ruphai cha hoi yang ruphai li kaman sa ka ma ya cha ji hi nei kala tang khul sinau bing na chang vai dak le adam li itum than ngala sak za da ngala than ka ba adam li khawai li ka sang kong sang ji na akachang kong sang ji chi nei hi hak mai prungai yang kala itum na khang cha cha ba ji na ka cheu mai prungai Sinau na kang cha kadong hiba odd number ne yang trada ka thum trada phanga trada sini trada chiko magda haina tangda thaida le ina tangkhul sinau na cha da klei ka ichum na mohon ra ji ka hili khang cha nei khangla than ka shok tam liwa akchang na cha ji chung hak mai kap ka ji cha ji kuili sang da klei cha ji le ne kala hili khang cha ba ji na ka cheu mai da nga cha ye kalaji chumna khyangli chat athang la gak sa jile menau bing na cha da ka da kle jile hau cha he menau na khang cha nei sinau na mang cha pai me nei tei chumna nga cha da kle lum jili la hau cha bing we ma fa ha ka tha bing jina hak mai ji theing saki gi ji je sang pha pha laga sa pha pha laga machu sa pha pha laga la lei da lei chum wi li kha hi we avu hi lei da kle ka lei chum li I chum na sing da kle cha bing je ichumi otyul bingji singda kla damle hili la sang la gal ye ichumi silver color ai na sang da kle je ji sang da kle adam transil la ichumi thada ka thada hangra sang pha gi thada le khasina wa odd number ne gi thada ka chum sang ka sang re phanga sang ka sang re kala zaw gui ba ichumi sina ma chuai na sang e zaw gui ka ji ka dam li sang khla ja dam tran le tangkhul na sinau la khang nu ya tam beauty we khang hana tam nei la khang nu ji hiba ichum we la nui nau bing na hang sei ji ka phasa khing phasa mang sorang gi naung la bo bing hina la hi sa tam le geng da cha kum isi sinau long we jubilee atam le hun ba simi gi chung ga shok laga la khang nu saksa sa rai laga shok adam je jikta adam ji le rao nai na pam laga khar nau bing me nau bing ya Pray now being the young zang laga us nglavu ju phei thei matha dale lang thei matha dale kuisam matha dale awi sung thei matha dale gi ji beauty hi ba itum beauty patient hi ba itum hi acha waina le ek sa nei je khyuwang to ga dam tranjili shinawa hui khamatha ga ji hi appreciate sa dale de itum culture hi nala ha kala hi shui khangri maning nei khamatha jili appreciate ka sa nei kala itum wi dharmarin li khyang adam li la ichum hi thingui lungui li khorum laga khlaya yu chat ma sa samane awai ping hina amewa lei kho gji ji lei sai amewa gji hi ba hum mikumo li chui khamaya lei sai da achum la amewa da lei sa nei aji chum na zatak lei hi ba shur zatak lei nei ma vre shirai da vrivra mikumo li ka sham ji vrivra nei kalawi na me re ji christian nei chum li da da khui mi gji hi ichum li sheng mai da khui khrane amewa hi khipa khla ga jadam li hi nei gi malai mane achar kha awai wi ichum culture na khra dam ni la kham mi gu moli hen ga maya lei kho gi ji achum thai sai ya lei sa klung ji ne aji wi festival adam hi li ichum culture mission wi maram li thada khamyon adam translate ngunui da lai da klei na ra bing li hang maron mi kwai kala inaji phani ngai na shui le ra laga nausinau bing hi la ichum wi Shanwai chonwai hi sangmai da ra da leiwa khiwang khle ji acha kum leo gi da aji kum hingrai khai no ava bingjin la khanau kum ni ngwai kwai gi hingran sang bi pok ji no jaina khan jon hi la chungmai da lei dai church khang dai bi ngoi nangra bing le ba ja aina hi meyangai khai thum na semmi da le sammi da kla dam ji li thei se ma chinau long na muk bi shop rangai each and every question hi Kharjan lay the Kliji Kapi the lay, they documentation sa the lay, he passed the lay. Area we Kharjan now, Yokang Dane Rocky Shanhi, Samson the Itumna, Navai Kap the Klaya, Itumwe, Sejang Gasan, the Jadam translate, Sejang Gashanhi, Ira Mahita the Kharjan Navai, Chong Komwe, a John Hangzang la Sakjang the Picadale,
ก็ท่าเดเลยเลิกจีอีทุ่มฮีออร์ไลน์นักราสาวกิดาพาสต้าอุนก็สาวกิดาก็เดียวค่ะอิชาวน์ก็หางวิจัยอิชาวน์อีลิขังได้ดหังอีนี่อิชินาวลิขังได้ดหังแต่ตาสาวเจ้าวิดาขังใจว่าเขาเลยเดเลยยังก็อีทุ่มจีพักไว้สาระอีทุ่มก็ฉันขังไว้เลยฮะดังไว้โคฉันไว้จวนไว้เลยฮะดังติบโคก็จีเลยเดเลยโคอีทุ่มก็ติบอาดัมลีฮีติบชันกิกจีเน่อเมริบิงฮีติบชันกิกจีเน่เจก็เลยกิเฮราดัมลีอีทุ่มวิญญาณเนี่ยแต่ร้านนิมสังกีกจีเน่กจีละงาสร์ดักเลยนะวะฮีจัดไรก็สานวะอีทุ่มชูร์ดักเลยนะวะ modified ก็จุงก็ใส่อาทั้ง election ขังไว้เจเฮกเลยตัวจานะขังไงนี่นะโอ้ยมาที่ตัวเฮกชันเฮกเลิกจีเน่ฮีวังเลยจีละก็อีทุ่มก็ฉัน original กจีไอ้น่ะช็อกดักเลยสระยังอารมณ์อีทุ่มจิงได้มันสิ่งลากฉันอีทุ่มเสียจังก็ฉันอีทุ่มพังใหญ่ก็ฉันก็ท่าไว้นะ edition สร้างรกเลยก็รัสเซอร์ดักเลยเนี่ย more than 500ก็ฉัน type เลยอะไรเคยอีทุ่มoriginal บินจีบมาจุ่มเดเลยมันเนี่ยก็ฉันไปนั่งเดี๋ยวอีจิกเล็กซ่าจีเนี่ยอีวิฮิละอารมณ์ก็ฉันเนี่ยท่าสารละก็จำท่าเดทิ้งสักไฟวางเดซาจีเนี่ยแต่ฮีก็จะเจ้าที่กูคุยใจน่ะซาดักเลยเอาไว้น่ะสังดักเลยอินน่ะ culture เรื่องก็จุ่มดำตัวเองhe a part of material culture ดังไงอาจจะไงน่ะที่ก็ไป culture ดังไว้ทุ่ม culture เรื่องอาจีอินน่ะอีวิงชันมาท่าดมาที่ทุเรศก็ว่าอีว่าอีขลัดตามาชุดมาที่กี่จีเนี่ยอีวิตังคุลมาที่ถูกจีเนี่ยนะใจน่ะอีทุ่ม material culture จีขี้มาไม่กลีจีก็อารีน่ะขังท่าดาก็ฉันก็จวนยังอีทุ่มน่ะสารีกองนางก็จะดำลีโยสารีกองนางดังวาลาดังไงอีทุ่มวิจารณ์ใจสิ่งดักเลยวิจิกองนางจิลิจังดักเลยเนี่ยสารีกองนางลิจังดักเลยเนี่ยฮาร์กท่าสิ่งดักเลยภาษีข้อมาซิมสิ่งดักเลยไซโคโลจีกองนางลิจังเนี่ยสารีนิ่งสารีกองนางจิลิจังดักเลยเนี่ยก็เลยอีทุ่มน่ะจ้าละก็สิจินก็ซาก็ใจเนี่ยพอทิ้งขายงาหาก็จะมองไงน่ะสิจินซาจี artifacts ก็ท่าเลยเด้อจ้าละก็สิจินไงละก็รู้ไม่สิจินละท่าเด้อหุยหุ่มเดลเลยใส่แต่หังเดย์ทุ่มจ้ามิลิงกับพิกไว้เว้ยอากุยก็หุกก็ซาละก็แต่อีทุ่มน่ะจ้าละก็ยังกับดัม translate materials อาจจะไงน่ะที่ก็ไปโอทูร์ก็จุงก็เลยทุ่ม culture ฮิเลใจน่ะโอ้อิชาวายท่าเดเลยซาละโมศพกายเนี่ย for example อบงก็เด้งเด้อศพกายชุ่งเดยังดักซาดัมลิบะอีทุ่มท่าเดสิจินซาละโมก็จิมังละมันนิ่งละปังเทียมละทิ้งสักตะคลีเนี่ยปังเยกอีทุ่มลุงกุยไทยเลยเยกสังมีใครเลยซานัดอีทุ่มขนาลีฮิริกสังละก็เลยซา it's a kind of arts ตะหังเนี่ยnow ขนาลีเอาวักษานาบิงนะสังละก็เลยซาอีทุ่มtattoo ตะหังอีทุ่มน่ะผูกเรือฮิละarea วิผูกเรื่องได้เลยยังผูกไก่กันให้น่ะรูปพกก็ฮิกตาเลยไก่กันให้น่ะก็ตั้งเลยคาร์สินะฮิทายมันนี่ขมิ้นสินะฮิทายก็จิละ significance เลยก็จิเนี่ยใจน่ะอีทุ่มน่ะ tattoo ตะก้อนน่ะอีทุ่มมันก็จิผูกเรือไว้จังซาดก็จุงกันเลยอีทุ่มจะไงน่ะที่คุยกับไปก็เลย non materials culture ลิขิงอ่ะตั้ม translate ทั้งอินนักขังท่า belief สิทธิ์สังกษาสิทธิ์สังขเลยจีอเมวเลยเขาแต่สิทธิ์สังกษาจีอาทุ่มสิทธิ์สังมักเลยอ่ะอารมณ์ indigenous tribal วิสิทธิ์สังบิงฮีก็จุงกันฮี natural อีทุ่มจิมิกลิขรมกับบัมทิ้งรองเขาก็กลีบขครมลุงกุยเขาก็เทก็ขครมได้เลยใส่ก็อิชเอาไว้งราบิงบัมอเมวเลยจีลิทุบยาใส่ยังจีลิทุละก็เลยใส่ก็เลยอีทุ่มฮิลี customs อินยังแล้วก็ custom traditions อีทุ่มฮิลียังได้ตะเกียบดำเลยจัดขนาจัดนาราก็ให้ขังจ้าเนี่ยจัดนาราก็ให้ custom อ่อนไทยอีทุ่มฮิ custom ลีบชินาวนะหังเงิมซาบายมันเนี่ยfor example governance วิลิขยังดำเลยชินาวนะชิมลิกัดมาคุยไปมันเนี่ย something ชินาวลีกจันดักคุยไม่ได้ตาไม่ได้คุยคุยไม่มองไทยคือจีจวดดำมือครจันนะวะทอดจวดดำ head hunter คุยเรื่องเล็กเล็กสาวดำซาทุยาวก็ได้จีบดำจีลีได้เล็กสาวคุยเรื่องดำลีชินาวมาจัดมันเนี่ยเมียน้องน่ะไปคุยเรื่องตะเคลียดำลีก็เลยชินาวคุยเรื่องเหี้ยคุยว่าเรื่องก็คุยดำฮีก็จีก็ถ้าดำลีเคลื่อนจีก็ซาชินักก็ให้ดำมังลีชินาวคุยว่าเรื่องคุยได้ไงมันนิ่งก็เมียน้าไว้น่ะเมียน้าจีคุยเรื่องรกแล้วก็คุยเรื่องมาชินาโลดะอีละขมีอันนะวะอีลิขมาเจ้าดะไม่ยอมรู้จักดำฉันเลยคุยเรื่องมาชินาโลดะคุยไม่
Hadam Haimi the Hangai, Jadam translate, Guirangshi, Itumwi practice Niji, Jiza the Zatraksani. That was our culture, that was our custom. Chi Tuming Shan Sasai, Itumiz a Kanang Sasai. Kajirama man laga, Akuitum the Gahajiba, victory name, Iwi Kangamji, Iwi Kapangji Chilich Tesajni, Chi taught Jiwi Kerchani, taught Jiwi Nishan Saksani, Aji Tuming Shan Hiliva. Ara jikata zagashi mikumo akale ina hi kangrana damle isha nilila isha bulila e culture la interest na khale yo chaina ji khanghana dam translate thisham gsa gajije kreli de mai ka shaude in hi clarification sa khoi ichumui hunbun ukrul humbom shirui khangkhui joitharwi area hi thisham gsa hi zatna la kaina zat khana area ne dangai tanghul ko tong klim ningla hi ilai rigli lam pa phila krangai ka kharjani ichapai kharjani ka sadam translate thisham saugida shuri wi thisham ka sa khajili awungru awung chikha dam translate palaga mianaura nisishim khurneida nawa hi khisang laga ka chiba awung thi takle awung thi takle jili tuksang nar laga chifunar gaji jijannar gaji thisham sa nei da hangdale ja cannibal itumna Red Indian being a child of Missa Sai the clapping Liana Tanga, Sakshi Gamayang Shansak Saji, Tikatibaji Tiara, Ka Atialaga, Gazairamli, Harva Basami Kwai Wang Neda, Nawaka took some nerlagasami the clay, Hekkamahaya, Mishanli ring Sai to me. Mibaji took some Adamli, Mibaji Tilaga High Meaning, ring Laga High. Kala itumi thisham sasai jingum akha ungbaya tam translate kathia amayuk ungbaida thishamli mohon gesang dala lesai ya kala kathiba jiwe de achi ho ka hai itumi kyang adam translate scientific ka culture ji kachiling nai da lei gi aru culture ai na phagi ji meaning no achal ka zat ka sa ji culture ai na thaga itumi ngai makeup ka ji culture ji kachili lei da phagi gi aru in hangdak leiban na ba thought chili chafna ji kasane arui tumui thought chili tum na culture hu khiba laga kashan lai tum mai da sang kachon lam tha mai da ngabai dale acha laga ba gdi na wai na sak sane hiwang khle jiga how malaw na sa laga lek sa kachon hi la material si phashi khai no ta thought abam in arui thisham hang da khle arui shai jang da khle thi khong kachon khle dai khai itum paksa da lai rik ma thai pi dale mine ina hi phaning laba o scholars ping hi lei da hi pha ka phara chidaga itum wi ngashani shang tha tha da ka chiwi mugli la ka tha da leisa ring da lei la ka tha da ok thuisa ichum hi natum na mummy yang da leira Egyptians ping na chi khaya tamle achum wi asamat mushwing sak mara da hai da lei it's a part of their culture ta ka maina ichum la chiai laga jingum shini wi chili thru wi chili itum arugui lui shide hek mahila kaina zamaina khoraina phiolaga arugui rui laga haigi no the chikhu wang khana jang gaji deeper meaning lei da leira ichum ile the nishani ka chong haina yang bai lei da lei aji ichum na hi ga thai da karma samane da khuye kha i ga ji waina khrak la gaji i da kar sa ji nei i wi thot ji ga tha da ngche rai rakla kala awaina ichum ni mi da kha yang shan bing ji aji in practice sa da klei ji na khi khamathaji sara honor salak kaina ichumi athangina khang thata akuyon kuira ga jadam tranjila kuirang machina lo tagabama honor that yang honor leila khaya khya kala baktat ku kuya pajinala ali kuirang machimane da hangaya chikhiwang kla honor kachili la honor sala ga chingrok jino enemy sa sala chikatha khamathaji ichum preserve saplungi gije ichumi culture hili ba khaya ga se Kernau kasa, ava kasa. Aru hon ni thought now sinau bingwa kernau zangla langso sor mobile now yang bam TV yang bam laga pam wa ka itum likher kama itum thought bi kernau na ka teu khang tsau wa bang khong mi khwai sa khwai ka chika khwai wang sai wa that was our culture that is still our culture chi tum in shan fu ji ne ka ava itum bingna nawra bingle lei ga si pampered khlum sada very fragile yang nawra bing hi ngapet tok khai kuing tok lang ngapet khai phasa lang ngapet khai thai khwa lang ngapet khai tha thai koi iliba thochiliba
ngong li zat la ma zat thai mane oh great isi nau hi ngong li ma zat thai mane de khrajan khang ji ring ka phasa da le oi tu ma ba bing khoi tu ma we are a survival for centuries itu ma survival ko ngong li bam ga la ga ring ka ko itu ma chiling ngong li bam ga la ga ngong li jimik shomati phanga thang amangai la itu ma chil hanung gi ji kong li khai dai la ka ji le ka sang kui la ga hanung ra sa gi ji sa ga pha ba la ga la shima nai la ga la khani ga thum thang wi le han ra sa gi ji itu mi ng shan itu chida da lai sa gi ji no ring ga shap ba miur no aru hon doi thot wi na ra bing hi ba school hi ai na kilo minute phanga za khaba dam le iwa phai chot nai re iwi ji chot nai re survival skills shima nai re tu ram li mu khung ngai mane ramui lui lima wang sak ngai mane naturally contact chung da maleng sak ngai mane civilization yang ka itu mu civilization hi nei thumli matha mai da mi da lega chakshime back foot cha ngai oh noodle sai ga thai foxing ga thai sing thai se ok thu rek sanga thi shoda kha iwi cha drag hai ba jina awa ai bing ba sang mai khar to ok thui yang ka tha do ok thui rak lek ja dam le khiwang dok ja dam le athuma naturally contact chung khale and relationship mathala kain le hey vanau aruka phra damli sa nawwa damli sa kapsai sharko vanau kapsai sarko vanau rum khui pai mako jiba sharko kiji thum le sa gi ne aruiba matha nai da khung laga haing naura ya for example china itu mui value hi importance hane value hi what is good what is bad kina pa kina wrong mashung gaji hila itum hi food habits hila a part of itumui mission lik leine dang dai arui la zat na da krai hoksa hiri sai la humpi ngai na sai bam da khlai ya itumui phanit miyon da khlai khajwa dam jili physical strength da ka sara khaya dam na wa chon ji mik short thara cha da kani dang khor mang laga ksa gaza za laga pam da khlai ba jiba the rest of the month sai hada amuku gi no lui ba da khlai ji jiwang apang ga khui na wa au energy sang khui laga awa ba ji avu ba ji pi khui khormang sa ji sai khui laga ngasam khui arrest sa khui da klei na wa so next ji ku khai thang ji lui li ba pi laga sa ba reng laga au energy ka tong ji ji ba ji ho lui gi ji ne ka tho thili bai thu ma ji da bai lui me ne gi ji ne mayon sai athumui tha da ma za bai lui gi ji pp ka ora diabetes le aura ha ichumi chatna ye hidadar sasai ge baji ka thai ji phai kalai na follow sar la thothi wi ai na kachung ga hangai e ibang shanoi maram le yang ka ngishan na hi aji ina ji background ji khami ne ngishan wi sa sa thya wi da adam ga jali la ithum hi ngishan wi maram le khoi ka ji se ngishan phayang adam trani culture ga adam translate iwi chatyur wi culture ngishan ji aji ina practice ka sawang au avatang khol ne ava maring ne ava meite ne kadak thai khang sak ji ngishan ji wangai na ne ja kalang ngishan hi social context mangai na maning la dharma rin wi la ngishan lei da lei ji ji aju hi le ina ti mai ka khangra na tam le thai wi ga ring phai Christianity we culture ja Hinduism we culture Islamic we culture Buddhism we culture Sikhism we culture Judaism we culture katong jeng khaba dam tranjile o ava Muslim thagi ja ava Islam thagi ji ava Sikh thagi ji thai ji he awi culture rai na la thing saki ji nowa chamsa da Sikh akana morhar hiren shop agoi na yai phung laga anala khukthi jang laga siasa ni yo mi ba he Christian ai dei jira dei jang itum maning la kalai chum tangkhol nawa khana la hili khekra panai phung laga tika hili hong sangai phung laga ja sani je yo ava Hindu on thai ai dei that's how we show chila culture de lang abad le bare shu dharma rinila China je chekon church li rajang dakle psycho rilila hida da challenge sangai iwi community iwi chatur wi ngishan khamat haje ichum pha phulungra gazip khui phulungra pass down sa phulungra iwi nawra pingjilila honkam da iwi dharma rin sikasang wi rin jilila matha makeup ka jamirin ichum Christian li kathai ji ki we worship God we worship Jesus jang khorume siasa ye church ling room da vaye ichum kajiji ichumui ngashana ko kalai thumi ngashanui longli festival khima maile Christmas hi da klai thada each and every religion athumui la sir lewa chaina dharma rinai na lei thumling ngashan hi khiklag ji thei ping sak
apong khani ai nei thum le thei khwing sak tele a chi we ring dak le hi ja I chum we community we society tangkula ka sada ring dak le we ngishan thei khwi khang sak ka kala I we sit ka sang dharma rin we ngishan thei khwi khang sak akha ka ji he chaina ngishanai na ngarum laga a chi mi khaya ile topic mi khaya in celebration of being alive in a paning laga in celebration of being alive ring dak le we ningyang khong ring ka pha ka ji he ka chot ka chang ka khnang ma jang ka ma thei chui wa chaina thadai thum tong ko wang phap ta mai khwai wang ka chot ka chang lungli ring da khalewi ring ka pha ningyang ko ka ji jaina ina ji ji hangai ya hili apong ka chung khai na la hang pai ka teu mai rem mai kap ta mirin hili ka chot ka chang hi khi khla ka khnang hi khi khla ning ka theng ning ka kai yang ning ka tak kai hi khi khla ka ji hi chung ka thai da ka sa dale chilik yang life is full of challenges ta hangai ngasung gazat na wa khangasung gajatam translate chung he thamathaling sung dale maji mano as ivaru on a financial crisis dealing sung dale de ha ivaru on what masang phangmada job hunt what sambang khwai dealing sung da sajat dale ko ivaru on issue we ram mu yang gazat thiwi sak zatle hiwak na bai gazat hiwak bai gazat na hishong shong ngasung ga fulaga kati chan laga le dale de tam hangai China challenges means hangasung ichung we merin dile apong chung khai nei thum sung lak ta le merin dile hilira jang dak le ya awa wa naw mera naw ngala ba psycho rehe ma khangasung a merin maring lak rang wo aya lang sungai re arui lang sung dile akham lang sung frai first itum ji face except sagi gi nei I have faced difficulties in my life hardships in my life I am facing hardship in my life I will still face it. I have to admit that. Life ili. Mirin ili ikasak face up lungaira, sadalay, suffer. But that's my life. It's a part of my life. Kajihi. Number one, itung thay kui plungi kaji. Challenges face sadak leji kikle jiga physical challenges tay itung hangaya. Physical disabilities. Pasaka gazami, zangsarawo, laysarawo. Tiomay ika gazami le. Cancer gazauda. HIV pakauda or diabetes kazauda high BP leauda kachimane mi katong ga one or the other pasali khang shai ba khalai sir wa ha migraine khalai ne sinus khalai ne o tonsillitis khalai ne piles khalai ne part of disabilities kaji gatha na amik na zanau kaji gatha na khanam thadam sha chu kaji gatha na pai itum na khenga dam ne physical disabilities Mashan gabai le leko, jabuli le sir leko. Kalay tumli emotional, psychological, mental challenges la chung khalaya. Oh, ihi mulung nim ngai lagi, manim khrar. Yang sashi zana kai, mulung wat zana kai. Ihi nghui ngai lagi, yang humble sado optui ngai, but full of egoistic, arrogant, yang langso ngai kai, tiemrek ngai lago pam kai. Ila thai gi dala chima pha mane gi hi kha masa ga bai ya I mili masot mi khangai yang mi we success ka sajili ila ka tom mi ngai nai but because of my jealousy I we wishat yang sat thai hina we are all struggling itum we khangazan itum we emotionally mentally depression mazak khangai stress anxiety maling sa khangai tharla wat chung na khai jina hishong ga tit khara jina I we anxiety le da khlai stress later clay, disappointment, depression later clay, problem, challenges ne mirinli. Kala hina matangaila itumli spiritual matters hi importance halak tele gi ji phaning kwing sa ge ya. Sit ka sangwi lungli ka thamrao ina khanang makeup ka ji ina ngi makeup ka ji khekla ji ga when someone questions someone's fate miak wi sit ka sangli miak na question sa ka hi ing chi nai ya. Jili ikhnang makeup ina mya ko isik sangli aji the lekhai je that was itumi mi kumo we one of the hak makeup ga challenges akhang sara da khuye I wi sit sangli mya kana question sa khai no wi sit sangli mya kana question sa khai sakai no hi itum very shipping itum ji face masa da lekhle nan mili question masa da le nali mi na question masa da le ka ji itum hi we need to think seriously ja kala
sit ka sangli confuse sa li confuse sa khai pung pa khai in si sang dak lei khi na chang de jisli pung pa khai mirin kuchung ka face da lewa it's a part of challenges mirin wi challenge sa khane ya facts lan ma lei thu ka sak ta lei de mirin hi le ja lan ma lei we ning ka teo ning chi pi ka sa ma ka pha sa chui khai karam ngai chui ga hai it's a part of challenges ka khram jili face sa bai wang ka ta sa ge ji ka ji ji lei dak lei sai ko rahi ang laga aji wi hi chi challenges ma pai la ka jung khalai de ra ka ina thui shok chili chi bing ji challenges akhane mirin hi le kalam maram jung khalai wa challenges wi maram hi le relationship is very important ja maram hi le ina phani ngai tang ho society wi le khyang adam le prai ka har ngasang sing ro kai la leng ro kai ra prai ka har ngasang sing ro kai kha naw ngai na ba wi le problem le from away yang relationship wi so easily kala awa vai na naw ra wi khang sik chili la mang sik ka pai ma cha na ka pai tha da la lei da klei chung klei lei thu le thot atam hi le kala ani awai na riha zaira ja ma cha ka pai ani vai na riha kala riha zaira da hang ya isha igara wi avavna ili iriha hore isha buna isha igara lila ariha hoi ka khani ji khangro ma dam le riha zaira ya ani aw riha zaira we khangsik chilila wat ngrok ta khlai kha da le ja hina ku chung ga itu mi mirin li sa da le ko relationship ma kham tha ju wa ngai na simkhura khaina simkhura ka thada yang ga tiau ngrok la ka kapam khongnaya khaina khongnaya ka ramli umno shanga ashi shang na ji da ka isi shang nahi thar da la challenge sa ka bam aram khun na ji da ka iram khun nahi thar da la chatyura khaina chatyura ka mag cha aru ithum da in the midst of that ethnic war group ithum okthui da le ko kyuwang do relationship khangsik chui challenges akhane da khunai hi cha migumo we ogthui we geopolitics khiyanga tamle national politics khiyanga tamle state we politics tangkhulur chat we politics kala teulak khaya village politics organization kina of politics church of politics khiyanga tam tranle it all started because of relationship iaina namag chawa aina amag chawa ngaina okthai sai ko ri rakhamrat challenges sok tak lei matai makeup ta aje itumi simpuru challenges si solve sa khui laga phap ka ta lung li rauni gi ja hak khamaya thak ping hilat solve sa sar da khui kala hi wi hili challenges si ku chung ra dak lei jili itum anjing na dak lei wi itum sha dak lei yang in lang ran ma man laga topic khami hi mili mi khwai wang nei da phaninge kha i wi ning li in phaning chinge hida da yaroi mangali ngning khwa atam khami hi ba ran na ili lei gi si khak ka lei da lei ji ili san khing sake khiwang khla ji laga lairi ka pa la pai bible ka pa de la pai thuk mai da sak mai da iling ran khang saka dam li iwi uklung le touch chu mai da sang sake mili ma mi shok rang la ka iwi uklung le sa khang sake ran na ili atam khami maning la ka ji iwi ning li phani ngai arui in hi ka sa dam li thuk ma chi yang aji thum hi hilirazang da khle psycho re he ringasia mirinli aksi dala mok thirang ei gi mirin ma le da lemre char da khai uklung kai da mapi ba khar yang mi wi ngi san lim jang rala nga thum thui laga zada tam im sam phang lak rang ei gi mi ba paksa da ma jang mra kala naw sinau bing noi la kai ne le da kle bing hila achum jik tha mirin ma sang phang lak mra da awa khana ma hang ra lak mai khiwang kle ji laga mirinji that's a part of life itumi mirinli rak minar khaine itumi bangla chaina reina che hang ngai ba we have been facing challenges we are facing challenges we will be facing challenges khajili tum ka thada ngasung wasi ngasin khui laga jache or apply sa si exam le apong ga chumai na ina chi hang ngai you personal life we lila challenge face sa laga ne mikchunga we bangla ina chi experience thai khui laga kharjan ka salila number 1 itum ko tong kana arui hang da khleya challenges life ko tong li face ha ba sai jaiga mindset shift ka sa da hang ya itum we ning ka phaning or ning rin khang je
change of perception shift of mindset ta hangai I hira da phaning sa no healing ning sa je I hili ba gi ji ne that is shift I hira da bam sa je healing lai fa na rai fa da o ing je re ui position nge je da ma pam pai ne da ina chumli face da le when I turn side shift sa khai ne migumo we ning hi shift sa re da hangai hi ga da sa ina khrajan kite no khange Dr. Christian Bernard ina wilia ka pa khoi dang au khrajan ka jung khle aba heart surgeon ne ana accident ga da ba ma khli ba la ga incident je athai khui je ana chi wang ha la ga ba ma dam le ngunui la khai naw me na wa kha a boy and a girl ji yang a boy with one leg and a blind girl da hangai now she now me now ba ji na a phai a khamang phai te kau da phai a ka la phai a khamang aling rew rum da khle ya now she now ba ji na mik na piau la ga ani wi khang rew wi ring ka pha ji ring pha na the happiness athum ani ring ka pha ji Dr. Bernard thina ba yang la ga awe perception bu dong ngi che yaw we da hangai o gu thui ana thai khui ka sa je awe ning rin je ngi che yaw we thai ga khu yai na awe uplum li sa jil ga ning li sa jil ga ngi che yaw we da hangai che khi khla jil ga phai ga te ga naw me ra kalap mi khang be wa naw la bu khni je ani khni na ani wi li mak lei ba jili focus masala ani wi li lei da khle amik be sa la ayong bai da khle akhon chok pai da khle chiwi ring ka pha phai te gai sa la ana khna sal ga mik thai la ga lei da khle khlei ba jili focus sal ga khle ring ka pha ji awi merin li ka chong ga nge khui da hangai same thing itu mi merin li la ji da dang chei pai in the marak clip ni ngai itu mui ngsot na wi lung ni la bai kali kha ga za da dam le problem le sarau mo problem now teu mai khara ka ringa sila ka woi thum he ya iwi ya chi pa ji na wo I wa chi thai da isi wa chi thai da the ringa si ji da khak ka chang kat problem cruise kak ka phung mi pa he pak mahang na wo ya abo uklung li hai ji khaji aba hai la ka thak lek za tam tran li a hi really misang da lei wo ka ji hi kachung khali lei thum ni theng sa kai lei da lei ro kho mi rin le aji ka chot ka chang ka khnang ka khiyak khang ji phung ra mi kachung ka bing he riraling anai mi da zat sai da hangai ka chot ji na awi difficult time awi ka chot ka chang ji na rirali nganai me khai abong chung mai khar da le sa da mirin hi le achum na chung mai khar da masot mi da le da hangai the difficult life the more you have the more you work with God chidhaya ka riraling anai mi da zang ka ba na alim sot chung mai da le ra aji chung mi mirin ning san sang yang sar se personally family na riraling sot ka tha da mi da le Kyuwang mi dele na cruise ka pungjuwa in a Bible le job le khamya dam translate na ili chungmei da kida problem khamyuwang ning shi khami ji ngak na da le sa dai adama khliya kha tha da phungmaman laga khyang adam le o iwa poye ili difficulty kachot mi khwai wang poye gi jadam le ngak la ge kha chikatha jina rali nai khang sak wi wang kapo nei sit ka sang khang da rami bi wi wang aji chum hi razang da khle mi bi machi tha le khla instead of complain iwi hi wang da complain sali ba ya na hi khami wang ai na I likya ka hui mi da na wi le gi shi ji kya ka thuk madai khle le shi madai khle gi ji I thuk mai da thai khu ye ra ning shi da hang ja mi kya ga jang da le ra yang ji akhane mindset hi shift sa se China hili hanga yang Bernard Wijili pagda tam translate life is a gift mirin hi lemet ko not a right hi mushun mening mene in a ring da kle hi ba mushun mening mene it's a gift lemet I thinana ya damli court li wala ga mili hang laga pastor li hang laga I ring plungra kiwangla jiga hi I mushun ne muji pai chu mo mirin hi ba so it's a gift ring da le laga hi gift ne Iwi mishun nei mi plung lo machi pai ne mirin hi ba ji life is a gift not the right ka ji chum aji phaning khui se ya in a ring da le ka I ring pha plung ring pha ma than plung rei chu wang ji nei ka khni le relationship and society we life we social life ina tang khang thata khangashik ka ji hi I chum wang migumoi ne migumo khangashik nature ai ne migumo khangashik rivrai ne chum khangashik ka ji important sana da le ja khangashik wi lung le
yarui rinui lung le ka thada ithum sikrak jadam le in any way khang sik ji hiliba nurture sa ro ji be ya thada awon ya ka matha da le dak le he har now sang mi tir chai mi awining ga jang khi le hai mi jadam na that is we are nurturing the flower ithum relationship hi nurture sa plum re da hang ya in a hiba Japanese way na kala North America way na in hityo mai ka pa ko ja wabi sabi da kikran na Japanese na hangi chiko embracing imperfection and transience ta hangaya kimrao ashiwi wabi sabi jadam translate achumi cultural strong sa kaina leidala yang Japanese ping he achum na ba mirin hili yang iwi mi okchui hili ba there is no perfect nothing is perfect achum mayai ke kala perfect malai mane gijine jawgida iwi ka khanang la permanent maning mane transience temporary mane aji khanang akhama ka phara sara aji ringpa akhama khanang ra nothing is perfect nothing is permanent gijina wa wapi sapi giji he jaina achum na ba mi bingli khitam mi khlei jiga ka khanang adam hardship adam jilila ringpha lo giji hi tam mi gijin wa find the beauty in life ya kamatha kachot kachang adam jilila mirinui kamatha ji phakui lo da wapi sapi da nawrali militam ji thai ja thong ji ok thui khwai sai je in Japanese we mati khoi khiwang la jiga ili influence ala khai Japanese he achumui rei sangi phaning laga ikigai da na thum lai rik la pa da le re ikigai we lai rik ji pa khwa dam tranli simple thada awing nai makeup ka meaning jiba ikigai he the happiness of always being busy jiko ngalang zar shon giji we ring ka pha iklata wang mang we otsa shon ngalang zar shon ni je mring pharar mro khammi we wang lang ngalang zara tam tranjili aji ni ang ka kijen le asimi tharuk phanga thruk mang bam da lei je chotna da le ra ka chotwa kha dang itum na phaza khoi laga yo sai phana ko ring phana ko da ka adam tranjili athang we ko chochi la marai shapawa likewise arui ikigai gi jadam tranjili happiness of always being busy itum ring phaching se ngathor lang zar ngshun lang zar ngya lang zar gji hiwang itum ring phagi ji because I'm doing something good kamathak satle for someone gji ji like fai kalai na hili gariba jode da thum hang le ko gariba kha ashe kha sele khariba khat khode da treat everyone like a brother ya misai ko really na thai kham sui la pai mathai kham sui la pai achina ka thada salu da hang dele de ichuma ka sang naw ba jili ka chem naw ba jili ka phau ba jili han ngai mai wo ichumui yurja thi ba jang kha Japanese na hang da klei baba no matter khipa runo nali sam ga phangami ba jili nawi achina thada treat salu da hangai mirin hili nali sam ga phangami psychology achina school li ga dam le like sim li khwali office li khwali anywhere church li khwa dam le khaman mai dara ka ta mi bing le han ngai me ya ka Japan ba chi tha da ma hang da le ko hi ratio ai na meaning la Japan bing wi wangai na in hang da le practical sa pai me phai wang kala yai maru da sina hang da le wa teamwork ok thui hili ba society ya rilin ni ok thui hili ba teamwork nei da hang ya I we sak thai je no we sak thai je ngrum laga we build up the society da jeep thai kui ashiwili thai kui da klei ji jang kalei chumna North America wili Thanksgiving me on that chumya Thanksgiving community khumang community khla jiga kat mirin wi ku chot ka chang wi long hile the blessings so khami je recognize ka sa thai ku kui kala chu wang ning si khami ne dan dai Thanksgiving hi itum vare shi binguli le jang dale Thanksgiving hi la ja kala carnival festival de thum shajing ai Brazil li Caribbean li sajat takle dance sagfu music sang phulaga iba culture wai na khangoi ba ye sagfu laga kujung ga sajat de yang hina ga hang ba na ba achumi mirinje tada zada langbong da ga bamning je kha in the midst of hardship and difficulties mirin hi we can find joy lajing na laga music sing na laga ichum rang room laga khang room ga ji ring phai tha da le ga ji hi yang ka dam le relationship sa da le ya rin sar da le iwi na we ya rin ka le da le ga ji hi ka tha wai na le ichum hi tam khui se shu khui se apply sa se ka khnie nei jang chi na khana wa sa da ichum very shipping we wang faith and hope
in action da hang de sit ka sang kala ka jihan he otsa kai na ka sa in hi Bible text ka thum khuye Isaiah 40:31 are pangshap sang mira chot ka hai adam translate la pangshap sang mi laga thada vanau thada ang changli sang laga thada paizadra majimno you will fly majimno soar up shepshi tuim thala ga ya thada paizadai na soar up ka chuika ngai chuika li soaring up hoye na chot hai sala la na li pangshap sang mi laga khalangoi thada ang chang mi laga na kalui sitre kala namma van lak marei da ngai chathai nai ga vanai ka ning ga siman ba maning la mang chira la bam je na chim tham rei da hangai da kle je hi Isaiah na Israel now bing na khanang lak tai na khle adam le athum le encouragement khami nei da hangai ichumi mi rin le ka chung ka si chi thai ra da phani ngai you experience le ka chung ka sang phang ya chot nai da physically mentally emotionally exhaust sa kha adam sang phang ka be family problem personal problem ka chung ka kra dam translate kari ka hang da mo hor hai lak mani gi je shakhi ne each we witness hai yang kala itu wing chai le chung ka witness har da khuye kala 2 Corinthians 4:8 wi jile 4 verses 8 to 9 jile la Paul na ka gi je I wa hi da crush ma sa mani gi je ili press hai yang wi shong la ya shong la takit ka ji na wa I wi ishi sim khroi mirin le wa ya culture na tradition na custom na katit tai me na ma lei chu da sina mang ok chu yu khra chan ka chung le hibag la katit sim khur na la katit chiwing jai li ka chi than na la katit laga katit chan te laga khak lam sui bai la sometimes it's difficult to breathe also ya khak lam sui bai atam la samhang wa ka pol na ka hang tha da I chum le katit ka chuk ta le sa la ning theng na au da ya even khak thiau ma ga na for example ia tha da pura hili ba mau ma ga na ka cha tham mami manawa mara manawa ta kala pu khang pa life is full of confusion confused ka sa dam tranjili confused sa way da I songfu ma pha kui thei ma thu da thada kali wa ni khla chang da ma thei ma da thada I hili pam jangau ga na da po ga za thada ning rai khasu tai na ma hai mai mi nei da hangai da le yang hili la mirin hili thum ni sa da sampang sarai la rek a crack ka bning adam tranli jishule abangle cruisely saushan laga to bam da khlai chi rek a crack mang maning la in terms of physical and mental torture ya psychological emotional torture ka chung ka lei dele I thum hili phasa mang maning la ning la khanang khang sak uklung kai khang sak ka torture ka sa ka chung ka lei dele de rek a crack khaji thau we da I thum mirin ma sima nai dele mane ya ari ring fu dele oh ngar thuli sit dele jitla 2 Corinthians 4:8 to 9 kujung howang matu mi lak dele re iwi wang iwi sim khru wang hian na khin kujung kang ning rami aje hang da khle Bible verse ka chum mai le 2 Corinthians chapter 12 verse 9 iwi favorite depression zat laga Bible verse ina khang ma thot mi laga hida da awilu commission le gi si je shakhi sak shap ji 2 Corinthians chapter 12 verse 9 hine my grace is sufficient for you iwilu commission hina nawi wanga shap khai ne ka shangji la mak hauli lo ka them ji la mak hauli lo ka chong ka lu commission hina shapaura gi je Paul na hang dak le ji hi aji itum khana wasa da sit ka sang ka jihan hi itum sak vaina otsa kaina sasoki gi ji hili nei da ka hang nei aji iuli le da kle problem chung kle ya nawili le da kle ki chung kle Paul hila a ka gaza ka khanang ga gaza ka khikla exactly mahang nei ka thorn in his flesh ta hang ya ka shat na khalung da da awili ka gaza kle je an the portion every rally pham yaw lo ji ka Paul nawi bang in a look commission hina shape ji je aji nawi mirinli iwi shim khuli nawi shim khuli ka khanang khangshei ka chot le da kle ji ba le sar da kle no ka Paul li ka hang da ka nawi li ka khanang kya khalai sar la you are still alive na ring da le fuko chiwang na shape gi no that's a blessing jis brau so khami no aji I ring da kle na ring da kle himang hi le so khami ne gi ne hili hang da kle he chai na hili hang da kle ji Rivrana iwi khangzan adam tranjili God works best when we guess the hangko iwi ngzan makeup kajijili Rivrana awi best work si sai da hang ya kala ichum
in a paningjing wo mi kumo hi yaroi mangali sim khurli iwi khangzan ka hang iwi li khangzan hi le wo ga ji itumi mahang ai lak made khyak na yo ngichi na ji le yang ka bible in hang da klein ba it is okay yang simple term it is okay to admit that you have a weakness and everyone has a weakness iwi weakness le kala iwi klei tha da mi thong khali le ko jai ka itumi hui mi pai ma yawo kala iwi weakness le jaw ga the every rally power yang iwi khangzan hiwang ya nei li khulum shan mi lo da because relationship with God is very personal pha khu yawe chili pha khu ka dam translate iwi khangzan jili rana ot sam mi laga chili pangshap chi le khangsak chili rawi khamatha awi pangshap chi thei khangsak nei da Paul na hi hang da klei nei coloring pha khamaya khan ba iwi khangzan ji ka thei wi bang ka chi ka tha mya ka khangzan ji ne yang ra laga yo awi ri le ji jang laga ai da da ka sa lamo as tha ka da encourage sa khu da hang ko iwi khangzan khlei jo bang aji khangzan ka chong ka jo bang ai na khangzan na mi ka chong khlei la phap ta khang sak ji I'm happy I khangzan chung na le yaw ga da iwi shimkhur chung na khangzan chung na le yaw ga da shimkhura khali mya khali khangzan ji phap ta khap ji bang maring pham la ji ni ji la kala ka ji kha shimkhura ka na ili le za da phap ta ra ka mi mya khan ta ra ka mi ji ring pha ga jang kha de yang rawi so ka ming sar no ina khana wa sa de da thangai aji hi na I ring da khlei wang ka ji kha mya kha ka ji kha mi khni ka ji kha shimkhura ka ka ji kha shimkhur khni khamun sam hang da le ya kha ring pha sam hang da le ya kha ning lum da le ya kha mirinu aman ka sak ji no mirinu khamatha ji no na ring da khlei wangai na mya khaman da khlei na ring da khlei wangai na mya khan ning lum da khlei na ring da khlei wangai na mya kha ji han le da khlei je mirinu khamatha ji ba chi na shap khai ne chi da na ring da le ya kha I ring da le ya kha ralim sot ni se amen